Ring gua ban mai pan India ya ga ke ba ka Voice of the People Party kalamat hakini ke India tayo ke India sni bala laino ki jingken tho ya ga Voice of the People Party ka jingken tho ya ga Voice of the People Party kalawan nakadiang nakabon nakmat bat nade na nakala ban kunlaj ya ga jing dom jingmut chongi pai ba isgo ba kadai hop ini bangin hapan pensai yakini kikei baro kawai na kijing kano kapapilei hagi rensan social media hagi kot kubor hagi wabon ki rensan ki iba kajing kan thok jogi wai pat ki political party jogi wai pat ki no yalam yaga Voice of the People Party ki ong ba Kumno kikwa yaga article lies pa inyo puway Henry kiyane yagi election MDC kimi akikot kubor dameneru hago way na minister ulakren yakata dabakendo yaga BPP bakumno kiyane yagi election MDC habagi kwa yaga article lies pa inyo puway nagaliang juga Voice of the People Party ngitip yaga ay kabagi kren bangi kren ya ka ke bangi tip bangi yang scam halor ko nong rim ka bangi nila kren nyemdei gitu ki ba ka terong kle hagawai ka jingalang kin kren da kung wai hagawai ka jingalang ngin kren da kung wai pat ngi kren da ka ju ka kinti haba phai ni kindiat ya ka ne ka article lies pa inyo phoi pai ba gua banya tuo yapi ya kaba kini kinong yalam jongi ba menswa kila dawa omdei baga Voice of the People Party kadai kaba ningkong bandawa ya ka article lies pa anya puai nginom sim ya kata kaburom syalade ni haban ya kata kaburom syagi wai pat hopping stone lingdo ulong way na kinong yalang balak kloy tam ban pensyo ya kani kamat bandawa ya ka article lies pa inya buway nakabenta ka jela Meghalaya bat ya kani lale nadung snam kakan lies pa inyo punyo kamdai ka sian ka banungkong ngan syukwa ban pingin mahang ini hagato ko po dabak ka bri unyaw trap kipai pa bat nangani na maulay ngatit bagila ay yaga jingkersan da bapura yaga KSU house name arajari way hagaba unong yaman juga KSU do por uday uba pol lingdo bat uway pat unong yaman juga KSU uday uba Hamlet Sondoling kidai kibagi alam nakpat banyak hi yang kena Sandria movement yang kena mau gopor ngidang don Haki College hene ke baca haga nega Sandria movement haga poin ke ba inyo la tho ya kata ba kidawa ya ga article lais pa nyapuai Gombalong haga jalan nagalan bat hamizaram kata ka video ngadang don minta hausnam arajarsa pigi pai ba pili bawai na kibreu kiba kentho persya ya ka Voice of the People Party minta ulo don minta banya soi ya kata ka manifesto haga bagi dawa ya ka article lais pa inyo buway ngan puni pi India kene ka Congress Party ru kabla manin magkin tho ya ka Voice of the People Party ngan puni ya kene ka bala tho haga Shillong Times April Oktober arajar arhwa bat ya kene ka program la penlong daga Khasi Student Union bat hagane kajingalang kajingathir ladon UKHADC former KHADC chief executive member ubak PNCM nang tao ladon executive member Paul Lingdo
UH1 HNYF President Southern Bloc, but advisor and spokesperson of Federation of Khasi States, Uba Spitan Karakor. Hagani kajing etir kilay kren ya kata artikel lais pa inyo buhay na law ke instrument of accession. Bagay ka ba pula kalong bahagaway na kilay John gani kajing tho hakakot kubor Sherong Times latho kumni. The former KHADC CM said that all the erstwhile settlership under British rule should officially join the Federation of Khasi States. Nang tangan ay quotation kapag ikot tek kumakren uni unang yalam ubaday kuba PNC. We will then move with one mind and one voice to impress upon the center to invoke Article 371 in Meghalaya by inserting the IOA and AA in the constitution. We want our original Article 371, not the one from Nagaland and Mizoram's 8 set. Hoy, wala daw ong. Baka hindi ka article kumaday baka Mizoram baka Nagaland. Hindi ngikwa ya ka article la ispa niya puway. Hindi kini kijo kibre menta. Kiyat keleng-keleng ngamtit lagaday ka jingpang kledbit kata ka jingpang dementia balada ki don ya kata ka jingpang kan hasibon iki bagin lay simdaway nga balada kim don ya kata ka jingpang kaladay ka jingtok jingsukor peleng-peleng yaw pay ba nga ay haki banjit kaway na kini hatu ki pang dementia lana ki thok ki jiler ki lamakla yaw pai ba pelen ngiyem ki ben yangi ka ben baro khot helai nitep yak ai ba ikren bagit ya chakpat ya ka jinglawa ka jongi pai ba harbi nei bat menefi yakot khubor hagi social media lapeti baladawa banpanma o president of Voice of the People Party na kata kakunhon kinong tho kot khubor yang ana baklakta ya kinong tho khubor bagabo ya jingim ko jongki harjing ma bau ba aden basaya moy ukren persya yaki haga jingkran ko jomu kebalong hanong stoy kaya bang akwa banong kalong ba tetep ba kinokto kot kubor kim day ki angel ka bang ngimla syo bankren da kumnoru nyitep bakat badang day ubriu onom don ubriu banom bakla bat onom don ru ubriu banom yakin riang Hai undon kejinya cendriang. But onom don ru manu bala banong. Yang om la syu ban criticize sene ban kren persya. Ya the Voice of the People la kren persya lagi dabun. Henry la lagi kren ka Voice of the People Party yaki omlong. Ni don ya ka hok banong. Bagi kubor bami nakano katulong kubor. Kalau persya ya ke Voice of the People Party bat ngem kwa ya kum gitu kubor ni don ya ke hok bat onom don balak ban kini ya kata ke hok nangi ni don ya kata ke hok ban bu ya kata opinion ke jongi lada kisgau ban ngem don hok syu baki kala dai ki angel ki bomba klasyo kasyong haki balada kisgau hok hadu kata kibat ada defamation case persya yu ba ada agin ya cakmat ba kawai pada piala ba min sisngi hagini ta yo bukin biat kalau don gaji keno ya Voice of the People Party bangi yo ben ya ki traditional institution na ki dor basnong nganong ye pi pa ba habangi tho sithi ngim tho bangi ong baro ki dor basnong Gile bakla ya kata ngitip pergi lamat pergi yo ya ke jingkersan na
ki rangba shlong ha ka bon kiliang ngam ong ba ki Kristian ngi ha ka politics in rai ban penlong meeting ya kata nga siya ong makamdi ka kamram chong ki rangba shlong ban wan ban penya ja ka meeting ka penlong da ka political party na bang ikhatsi ukisaya ki ikhats don ru ki rangba shlong ki ba pen perta shlong habang ilong meeting ki kempan pisak kilale ya ka kam ka babae ka bang idai ban yaro Kebab roti paling kila sini ke extra mile banjarap Henry kamut pat babaro kile ya kaju kidon pada ngiramat ya kata amdei bagi panwa bagi don kirang basnong ki bayale da kumni da kumtai ban penduk ya ke Voice of the People Party ban penlong meeting ngiramat ya kata hatu gitu ki baong ba ka Voice of the People Party kalakta matyong kinur barong ba ha ka bri yung trap jongi baro kirang basrang kiledut ya kabadai lada kinur ban a ikup kata ka certificate ngan a gising yaro yaki henday shwa ba fen a ka certificate kile ywa ya ka way pa ka way ka dor basnong kile ywa ya way pa way ra basnong la ula ya bet nem ka hindi bu be banya Ingin persang ipi, ni pertu. Ngani ngasai ong bagi ramba senong kujongi kilale yang akam kebabhae, kebab kilale lemio tulop. Kebab Meghalaya High Court Masyarakat Division Bench kalau ong ba. Kini kilang senong kilale yang akam kebabha, kebab kia keimlang kasalang, kasorga keladai mentari kaan, ban ai tulop yaki. Gap kubur yang kata nganong ipi. Henry ban ong pada babaro pat kirang basnong kilong ki angel kabam lalo kilong nitit nilamat kamnay baging kren klemat bat nay takadaw nginur patho adak city barong ya ka district council affairs department ban ai ya ka city anong yung people ka Voice of the People Party Ikwa ban penlong ya ke public meeting nama ke public meeting kalong ke berkam. Ha ke public meeting. Ke wena ke cipmu kujong kanang ngi pipai ba. Kalong ru bangi ai ke platform ya ki badang samla. Ki babompat don experience sa politics. Ban keren pai ba. So the People Party ngira sarong. Ba iba bright in yang platform tanghakanir constituency ilet geleng-geleng ke kri kasih jai tiap ban keren berilet buat sagaru hills mana kali hindi ke apa banong tolong lada don ke common political platform iba berai di sisiong betang hamulai inom lak bercross balat ya kamulai namar balai badon ke common political platform bila sungguh halada iba berai kenoi pihak kami kasih semua lada kecil senai jom play ilong chief minister jangan Meghalaya balat di kamu mulai jepit ke badon ke kebacia. Kata-kata menoi kini kiba persyak yang ini ki kuat ben pinmi tak kibot om tak kira apa. Ukino yalam kidon ya kahok. Kinong yalam juga parti kidon ni kahok bandat sabaro cong ajala bakin tip ke jinglong ke jingman ha ki konstituensi beper kenang ba kenla ban hab isnai ke manifesto juga parti kenla ban perkhat ban yar ke jingmut jing perkhat larang yem net sebabun ki konstituensi kumnong senawat ya tang ke manifesto ono iki ki independent ki biang kan ka political party kanong la bande ya kata kathong coba Voice of the People Party kathong kalong ban penbi kinong yalam ki barat ba kabaki way pat ki parado parasnam jongi ki basyong lagi way constituency kinyo ya kajingkerku kata kathong coba Voice of the People Party nyem kwa baka jingkerku na ka jinglong MLA joy babrat bakan syukut set betahang ni hamulai baka nompur segi way pat ki constituency Baka jingkerku kapaki way ki konstituensi ni kwa bakan poi sendiri. Katakan dengan thong coba Voice of the People Party.
Ngapalang anong EP? Kiway ki political party ya kata tiga day hok. Bakin siya siyong wait hagi constituency jong kina mapakim don siya kita kinong yalam ki bagilaban ong ki state level leader ki don tang ki constituency leader. Kata kasi affair to voice of the people part kiway ki political party na takadaw. Kiway ki political party la dai ki do ya kung kani ka meeting lu kem sutu. Nada apa pak? Habang ini le, isung tu ke implication ke banjai ke jala ke jogi. Ngim kuat manong ipi, makin penmi daki boy bagian sensar ke jala ke jogi. Ngim kuat panyo ya kinong yalam. Kibatet ya kejing jong pai ba hakal leng ki constituency. Ngang kuat bantit ke badon hamaulai. Nama bang senai ke manifesto bagi way ki member jong political party ngin sutu kumlo bagi senai ka. Om dah ke mundur. Claim experience. Linden ngedang wanca. Saya West Khasias. Selangpi menen. Yang experience kadang UI, kecing yang tu. Habang nilai kumdu ngisu tu, ngitip je kecing jung pai ba. Bahkan ni ka penyar kecing mut kecing perkat ke jogi, no ye pai ba. But kabaran tin hari ngelaban ong baka ini ka broader perspective. Kabak khamyar, ngem kwa panyo ye ki MLA ki bacu Kim jing mut. Mera pois sekretariat pentoy not yakau, wabak tang sa konstituensi la jong. Lesing ngelaban ong hadu ban kapoi ban flot korok ka bagi kiway pat kita khong. Ngim kwa manyo yung kita kinong yalam. Ikwa ye kinong yalam kibayar pat kibakelu min sim. Nganong ye pi. Lada ngi kim kum kani jingmut. Ngamtet ke ke banjia ye ja kala kai yang i ben chwa. Endai don bok bagi beriu hagi long chwa yang ban chwa ke jongi. Kim dei ki bakim jingmut kile ki bayar jingmut. Nadarau min chwa hi yimla banden bagi yo kinong yalam. Ki bakhapta. The Voice of the People Party. Yang keren serangan ni kawai kapat. Namar jongka pori dang don say ba pride ban keren. The Voice of the People Party kahikai. Baka kwa ban wanra eta clean politics balai. Balai ni don kami ke clean politics. Kiwai ki party ki om yengi bas no hok. Nyam na ong kom ni lada kacing etiplem ke jongpi kadung ye pi bagi ong ye pi ba pi bam sap kelak bamut. La seni the Voice of the People Party om dei bangang aku abanong spokesperson. Yang itu itu. La seni the Voice of the People Party om dei nama baik Dr. Ricky Eje Sengkon ikwa long general secretary. La seni the Voice of the People Party dei nama bakini ki way ki political party kila peneran ya kejala ka jom. Lada kimpat suhu bagi peneran ya kejala ka jom ni kerpa jadi helet puli ya report saperkat pada puson malah ada kim suhu ya kata sakot ikhna school bukan batai ngatrai gila kajela ka jom ni ha jemduk poisa terai ceng nang ti start poisa terai ka ko te khia poisa terai menen sisi dang ni bakin no lagi brina jela me khalia jungi kisuma re siku hati nak beta ka ko te khia kai ka bagi ko akan no bahabak pai ba jungi ya ka education ya ka ceng ko ceng khia ki hapan mare syaba ka jela ke ka bajia kalau makan tu ka spa jungi sagi wei pat ki jela. Hatu kini kinong yalam jungi kini ya kata kadi hop pakai demnya i nama ba don na preng jungi ki bom hiar shu warna kaliru ya jaga kali jadi yong hiar kendau tangga for election kadi hop pakai nomtet hendai le Voice of the People Party la seng jaga bagi ya kecing coba jela mio begini ki way ki political party kala yang lamba kelayu pai ba aban ong ba ha ka politics klaim visa oblong banila election kata kabangi bat ha kum gani ka hyar
jela ka jongi ka ba ki nong yalam jongi ki da khes pa ki im po pa hai ri pai ba unang duk ke ba ngai ma le nanta kalong phin pet bakaru kom yele election na Meghalaya ke ne ke jing pelut pisa jing penrung ke pisa haga jing pet jonga kam dei show ta ka pisa naga jela Meghalaya ke de ka pisa ka wan warna bar jongi jela Meghalaya kila bandon ki company kila bandon ki dakhar kila bandon ki breu ki balabar ka jela ki bio I ka spa jong ka jela ka jogi ki bathe pisa haga for election bak nang ba anda dep haga election kine ki minister kine ki MDC ki jogi kintrei ki office jogi naga bentak jogi kata kadai ka bang ima baleng ong ya kata ha bang apet ki kot khubor kei ka bajia ha chain tehel ki mi ki to ki ilik ke to ki kharkhana bean ki basnai tu kok hado bagi hapeni da hukum chu khai court ban khang ya ki to ki kharkhana ha ba bi pet ya ki to ki try to ki to kharkhana dei ki bri over ai om dei ki banang ni dei ki banaba ka jala ka jogi bagi don ki jing sokti bagi bri nang ni Parbenta ka enforcement directorate kanang wa kaleng iki kita khar ki banabar ka jala ka jongi ban wa pati iki kani ka bangima ba ya ka election ha Meghalaya om dei shu ba ki pendon kam ta ka pisa nang ni imat la pendon kam ta ka pisa na bar jo ka jala na long ko batte maraw yangi ha ki mender abang ki mender ka mot ki tu ki badon sabar ka jala ka jongi kata apa ba siapan perhak siapan kuson lada kini ki political party kisumong ya kata ni melalui ai nyiapan keren jadi sisa nyiapan keren baleng seng ya ko voice of the people party ni ong ba lada om don show kono ko seng ka ba keren persya ya ki ni ai yo pai ba habang ong pai ba ngong ikin thop yala ni namar hakapor pangiseng ni voice of the people party ngimlong gino yang mayuyuru ilong upay ba badlentar ilong upay ba namar haka voice of the people party kinong yalam kimdei kinong yalam kidei kita kibagi ong kisakri hilai pay ba ngamdan kaman batay hadirin ba iba pra job MLA hikop ide MLA Hawai Dr. Ricky elect chief guest elect ke skuti kolma sakitu ginang pediang chief guest bakim itu udu chief guest ularung ha building ha kamera kini tidak ya hakit hintai kum kiwi kinong alam to voice of the people party ki im dia kata kar kom im badya kani om dei makran mangi khelat puli gijing tho hakikot khubor Kepala Dewan Tho Bakumdut kinong yalam to voice of the people party KM nadara pai ba wat bakla wat pensngap yang itu kibakran persya ya voice of the people party phai ka part fi ka voice of the people party ni ka voice of the people party nimong bangistat henrai ni ai ta jing sakri ka ba bhatam ka ba nila pande daga jing skor kemen sim om daga jing ku banbo da we henry hapo we don duksa ada dukwa nyembo kunta iwe nganong epi ngasa yaro ikini gibril bo ang bangas mga bo ambulance mga pensnayin mga kumle mga kumtang yaro iki tang mga yaro iki ladakim yana election ladaki ne bayale election kalong babu we komabu kwai hapo jong we namar bagi kwa do kha ni ai we na takadaw haba kumong iba aden mo haba ile bah wat jiwanra iti kamera le bah wat wakti kamon gantip ik ai bagasti kadiang kan le nek kadiang gantip ik ai bagasti kamon kan le haba le bah le bay ngasai om ya kani kajat kan re khasi ka jongi kala bon nanda ki bri ki barispa nganong ifi kepada rispa kabaka jeng rispa ka jongki ki ham rispa bonsa wat ya ki
weipat kibadan sek weipat kijela chief minister jongi udong bukno bisko dei top 10 richest chief minister in Meghalaya ki don kinong yalam bijongi kiba rius pa sisa Henry dita kinong yalam jongi ki businessman pun ki rius pa ngani Henry ke ke bajia kalong kile bha tang onda kila yale election lanet pu ban yale election hamno phila bagita ki barus pa ke jela ke jongi kin seng ya ka school nilaban ong baka I free education ya ki pai klem pu ban yale election manong hi ba ngale bha dak batmu yale election te hot ke yale election na kajaka anda bilalong bilabo ek ambulance anda bilapoi sekretariat Hajaka awan pinbahai ke ambulans ke sarkar pinbah pinban ke ambulans lajong Nanong mo pun doktor anda long mo daktrai ke civil hospital dan ke dispensary ngong bang kwa nga i ju pai ba pli de klinik lajong nanong i hoi ada ai ke ambulans de ke jing ai ke bamut bagi hapan thebut kata kamde ke ai kadai ka exchange ka service na ka benta ka vote nadara ka kamde kita ka jing ai nadara pai ba nong di basian ka voice of the people party ka kwa ban pendi kana ba haba bi je ka voice of the people party andang ila poi ka bor kali ka sarkar ka ban kitni omdei urim simet ka sarkar ka hapan sini ke je ya kanu banu ka kam ka baki pai ba kimla su bantri kum di simet kita namta cukup kuat tang ini kita bikin dia kulai si buat ngasu berpama bagi pai ba bang ngaklem ai kulai yaki ngalap sungtu ya kata Henry ngamrong syu ban ai bak dia menen namar kata ai ka puru dan pikiran dengan ai kulai kerpang yaki bagi pelat ke po ke joki ke ban wan sekali ke meeting bat ya itu kiba don hiji di joki babila pelat ya ke ban ai ke po ke joki ban skap ya kan ke jingkran ke basi po kulai si buat